E tangata na sentinga minga le video dia. La tato atu mua I o le kalia leo e pe ale sau paroro. On mo kwa fa ko ade le. O le forengangu wa kamaro sai. Ya, o si mea la fafonga. I le tali le anta mano me sau noanga fa manu yanga wa so I fuar kamaro. I le ngana fa Pertania. We're here with Mom and Mike, Tasha, and Hine, and Jenny, Ivana, to happy birthday to you, son. Today is your birthday, and remember today is your 30 years old. And also, Senio, I remember the time when I was looking for Mom, and I didn't know Mom was going to the hospital by herself. And I found out she's going to the hospital. She drive herself to the hospital, and it's good to have you. And I was rushing the hospital. When I get there, Neil, you're already out from Mom's stomach. And I just thanks for Mom for that. She didn't wait for me or anybody else. She just grabbed the car and go to the hospital in Blacktown. So now, from that day up to now, it's 30 years old. It's a lot of years God gave it to you, Neil. As you know, in our family, we are church people. Our families, we have our faith in God. So the most important for me here and Mom here, just to continue that, Neil, even you know you've been away because you want to be away from our family because your talent's football. Yeah, don't forget that. Is go to the church, go to the mass, and stick in the way we start from this family. We're happy, we're here, we're happy to support you for what you want. Now you got your family, you got your whānau and the kids. It's more even make me, Dad, happy, and Mom here to support you. Doesn't matter for us. What's matter for Dad is keep going the way we start. Yeah. So, whamunganga mo oe, se Neil. So, and it's a little story about you. Michael born in the 4th of October in 1991. And just born on the 4th of October, it's a little story for you, Senio. Is Michael born in 1993. Sorry, start again, Mike. It's a little story for you, Neil. Your oldest brother, Mike, born in the 4th of September, 1993. Sorry. Wrong again. One more. It's a little story for you. One more. It's a little story for you, Neil. Your oldest brother, Mike, born in 1991, the 4th of September. And then your sister, Tasha, born in 1992, on the 4th of September. And you born in 1993 on the 26th of August. You missed 9 days. If I only Mom hold for that 9 days, so you and your brother and your sister have the same birthday. But never mind. For the time you come in this world, there's a time God give it to you to come in this world. And I appreciate for all the effort you show on the TV, you showed to us, your career and your football. We support you 100%. And God bless you and Fono and the kids. And say hello to all your friends in France. One day we will come there to meet you there. And me and Mom here. Mom, you want to say some happy birthday to Neil? Okay, Neil, I had to say this in Samoan language. Manuia tele le tol se fulu tau sanga o lo soifua, vai to sa se Neil tole foa, pa manuia foi le.
is the paper after look the mighty. Oh yeah, well, more come here. They go on. Okay, vai ia kore kuangi o inga kororo. One more is a little story for me. Okay, di akava pe ngango everinga so. Le ele io am morka ka ole mori tangata a wailoa e vai tulo langa lewa maua mana tu mai fo ipe no fa yat e ke sola malo kau fai e ke kau fai e ia kai me mawai oe ang fa mo e ana na mana tu lai le sisio a me o amwai ringa ko nganga a ole mea a e si la fia ele ole levo ma walunga le ole ingidis ku ulo kau fa adidi ku ulo fia lau valea ku ulo lau tangata ngusole nganga kongwanga le ale ko ngo wi batulu media se ito e fa popula tu ma to e tongia tu o do fofonga le leanga ole mea e ta ole ola amu male lau valea wa ole to campaign tonu wa le sa amata o I kongwa de mauta le ole mauta le le maut ko vi inga le proclame le o I kongwa nga fa nga u me campaign le lau e valea tulo esa ole atu na la tu ili moni lunga lau le valea ole tunu I mo kare ya alua tu ai fo yanke lunga ole mea e kasi lau mai le valea alua tu ai afualo salele lau mai le valea ole tunu alua tu ai el tamaleo atanoa le umai lau mai le valea ole tunu koi kikia ko mo kule pa ko fa po la tu ai matuila epa lau a ole lua talie ale ole lua talie ale ya so faiso o marua la lau le valea wangila ya anga mea I come and the baby is come out of my stuff. And it's one more it's a little story for me and it's a 9 month it's a 9 month in between 9 days Come le manga e ka umai usa e va so e ilo waso fa nga umai si o uso ma kusa anga fa pela fa mai ia it's only a 9 days in between and if you only wait for 9 days mai anga e fa kadi ala mo si vaso e kukusa mo ko waso fa ora kalanga la fifa mo kala kusa mo panga on sa isi ia mai ma mai is only a little 9 days ai longo fa longo mer como que apare me lembro como que ora ka fa la cara ala oficina le tau fa yatu se palangi la kali io fa ko i wa tolu se fulu tau sango si au que fa ko e ata my and mommy you got up and went to the hospital and mommy and I got there and baby come out of mommy's stomach so they ala sa wai ye ba mai le sa fa sa mo mai ia man tuala nga leo so sa o alikia o so sa o nga wala nga leo alikia le ro ia ngang man tuala le mala la fa to a fa sa o kongu alikia o ia e lipi le senga man tua o e pio se e nga tele ina ua la fo atu ina ua vatu e tole fo leva no fo e ai fe sau kala kama ni bana sei na vai se ko ne na ia le va ki se furu se ko ngi pisi e nga kele ma fo ri ki ala nga ani nga mi o pila abo nga ngor ke ngi and whoever wants to shower there's a shower over there and there's a shower over there o ila o lai ka usa o ali kia ia sa ia e se mena ngang wa ye le loe ya u le loe ngang le la fa sa mo sa o kam vai le ma ngai o le fa sa mo ngai ai tato vai tato ia le ya mela le ke lo le mo le meku o le mele o ke lo ngai o kupu ya o le ke u ye polo o le so Mr. Palolo coming late. Kaya
And his baby come out of mommy's stomach. O koe vai ngangongai kam faku kamiki pepe lai ki le o lua me ka o le pregnancy manga me a le alua fa longo manga vosionga o le o lonkinga fa my mommy when is baby come out of your stomach. Oi ka fiola ya le mela le mo e le ola a amu ma le ola e tau fai ma lau le vale o le tunu ia le ulu toi o mai a o lua le ngangana na matu vatu ai le nga fo ia le fai tasi o le tau campaign lava le na fai ma le tau fa alau i loa le na fai mai for the last 5 years talu na tu lai mai le fast lau le valea o le stulo le lau le mali to lau le valea o fa masingo sili lau le valea o fia me lau le valea ko kiki aso se mingi ska la kuilunga fa sanga fa sala launga po me fa me samo lau le valea tasi fo yasi upu fo ile na le tulo le na le isa ona pronounce man to man ele isa ona fa leo ma pronounce fa leo ina fo itulo e si minister lango leo na fo pa ingan te atu ai vai leo mai a leo ngari atoi fa mai mele mo wale le o onga ngi fai pule mele mo ala le sa mo ala le o ko sila ku ko inga farenga ngulai e ale na e te le a se nga luenga i toi fia fai a ol mela le ta te loai ya wala nga mana tua o kakala le ke fia fisiri ngia i wow dilo o ke fisiri ngia i le wadi ia kama mai nga ko oi foi lungon mo kale o mana tua foi taimi na tu sa wai na matai na sa na oilena sa wai Samuel mata ma fa so atu le lungon poklamel ni and I remember this wa ole ala pula li mongi le sin ke le ngalifo masi ilunga grade to fa sala laula na ya ai kilo mai fa mai o me fa mai ni usila me le sengia le o ka ko mai la ka ko e fale nanu ya ole na le la ka ko kilo ngeli kio a fale kom a le professor fa ka ngo le wa ngale a le doctor Papua New Guinea agent of Papua New Guinea whakarangole ai aluaku ya ka ngoa sanga wa aiari kiwi e ki mamau aku longa iloa ai laku whakarangole vaangalei alaku e malimongi o whaipule alaku e mawhonkoe alaku e maraulia ai loka korongi le kioa kusau whaamalea leo li ia ka poko ila kofesili ia mwhaasoso vaangai au ako whaimei le love ka a foi lo te fai atu ai no ele o se tala e vane ai ele i fanga ina over tua le tala lea tu loa ele i fanga ina over tua le tala lea lenga wa umane ike o tau sila HRPP hima o tau ele HRPP o tau sila lai tu ai nga i tu ai nga fale whaasara lau ia lenga ko woi foi ngi e fai ko campaign na le te fai atu o tau oifo o tau wawaaila ia i le tūlanga lea. E o ai tai Australia, e o le palemia Australia, ma mingi ska Australia. Ele i ropo fea, ngei singi mele le weekend le no i nei. No ui singi whaasingo mai na whaasino mai na i o tau ainga i o. Ia le whale ta vale whai ai ia, e whai ai ia, ia whaasalalonga ia le ungari lea. E whai le la whale ta vale ma tūlanga whapena. Neo, ai e ave ai whaalawi loa ale HRPP e whai mai ai no vai atu fo iles time o whai mai whaalawi loa digi sell no and it's about time acknowledge me ia la ngai fo iles ia i lo ia lea ngau so mai o pina me mea ngau so mai i whaaleanga le whasaralonga le au mai ai whaaleanga mai ia foi nere tomo foi faaleanga ia company le eveni le fasalalau I manisio company even le SMI ai se fai atu la manu o mana tua la tulanga le o le titi salo Samoa masangi fai ai faalau lo dunga I tele lo po ia tele lo le Vodafone o tele lo inisio company o to sila la ta to ile mele o tua nei wa foi la o ma fo fonga pe foi la tamale o pira mea
le o kale lopo fe wala fila fia o le vana malu ia tunga manule ngi au kilangi e sau runga por kala mel nei au mafono o mana tu le taimi le nei le angol tu inga mentality le mana tu fa tau fa fia popoto e o mai e laulau mai le va le o le tunu au tu sila tu la sa mo ile luma o sa va la si mar matanga o ngai ko inga fa fa sa lau tu inga tanga nei le o mai fa mai fa lau lo le HRPP wa fa luma ina ile la lolangi le oi mai fa la tato ele pea no fa tu pea la va pea o so ele si pango tale le isamoa le tamititi le na lo na o langa ato o le fale pui o misi pa wale a ruifo fa nga mai e vifo ai mana tua mai a faye kaloka oe ono oni mea valea na e faye ni tamaitai mano ai maruana ma mea umano talepe mano ngaoi ia tuno nei ele ma fainga e lifo e ke laka i au kafa whangau au kafa yes o lo te mana malama le tula fono i nei e iai me whaasai o e nga e alu ingofuanga le nga e sa o mea ianga kele nga e kira makoi ai o mea ianga kele nga e whaaleanga mea ma e koso lava solo po amea na e whaia ele ma faina to e avei o i mea na o tau maua mai ele o ngi jokes mea ia ma ke whaasua tu o le vana o whainga luenga le corrections remember mai le tasi o tala le sa whamatala e le sunga i loia ia sauni ele tangata fo ile le pedophile le tangata fo ile le whaamal ele no fo whaia mi o matanga tamaiti laiti mateneti matamaiti laiti ina ua tatala mai itua ai maua e ngai community o le ngofo ile i lato street ma lato community na matua tutu ma losi e protest ma ave le whaasea e tu la fono ma leo ave ese kankale mai Samoa o le level nga ua kaunga iai ka kou o le level nga langa o mafuanga le ala ingo kou va ia kunga nga nga waku ai kua koe koskenge tu lo le ngana e le vatu ngana fa fengo fi na watu ai tua koe nga oi re-offend ma fua isea le anga ele o le fainga conditions o le avenga o kanga kai kua ele ma utala lo tu vatu wa fo ile ngar kau fa le anga mayor ka mikile ye kia let him be lang mangu o longa life alia ele popo i wa e o lona life endi le jail so ele tu wala i lalo a ulo ma fau i ai man ai wa ma fua no wa tua le point le avaku o tangata nei le ufa nga mai e vang fa up faile le la foi le uma tua to ila popo ba foi le tua e fa fia ngai me uma e ku fa fia ngai le tua me uma o lo fa sa usili e mai a o mai ku ila lo le uru o lo fa sa usili ma lo fa walunga o lo manatu o e te ata mai wa vai lai ko nga fale fa sa la lawia to si la tu la ye nei tu inga no ile o se tato ngana ile o se amu e loa o le level le nga kai lau ingidis a fai o le level le o lau karango ngai mea awe ke fai fu awala te la wale si tangata awa te la ua ma mana tu fa tau va ile si tangata la lau le va le me wala ngala le ko fa sanga ku le au ya oi e ko si sila la ye nga o kali ye o ya le fiaka ele ya ska kai le fiaka ngai ko ka ke fiu ka ke de fia aka ku ye e vai ono ka tu lo ono tale fia itangata ai pasa sai la ka aka wala nga mo kwa mari he ko inga ile fa rongo le ato o vai nga ia le tala mate fa so atu i pe yaso ai tatu va ai la itangata ye o mai fa mai ola to tangata ta mai ai o i ia o fa ka vale me la fa ye le o po kai lo la ka malanga ngo kala ku o la foi le tu ala lo na ye tau ainga e ni o iro uso o ka o ko akele o singi o risis ke kele to tele yo nephews nieces e o isi aka ke la ku o la ka usu e a po fe kongo ye o la utala le mala tu ala lo a ye ni o to walofa ia te mar por kalame fa mole o fu ni fa yala tu bongia la utala na le ata o fa yo ainga ai mai se foi o le community le yo tulo o mana fa ye la tu ala awa lava awa ne ita tu tali mat fa tau matatau
ai e to se e yar kai mi io e ku pela ko fa ku bela to e mo ami foi ka o se opposition le io e ai ma o tanga ta fo ia e ia se e kawi mai le tua e tawi mai le tua ia no fa mafanga se o sola o ma se on to do ma se ana fa na ma se fo ia nei tau songa ma io e ma tau ainga aua kuki aua fua aua mai maua mai le au nga ele tau no fai ni na mea ta tia pea e ia e sola le amio le anga ai turi loina so fuanga nge fa penga ia o manga ia foi nga o ma si nga fa le ku ki